tubaye ikaze mu makuru yo kuri wa kane tariki 23 Kamena 2022 n'amakuru ahagarariwe n'Icamigo Jean Pierre muragizwa nanjye Innocent Bimenyimana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Canada Melanie Joly yatangaje ko igihugu cya Canada gifite gahunda yo gufungura ambasade mu Rwanda mu buryo bwo kwagura umubano wa Canada n'amahanga. Minisitiri Melanie Joly yabitangaje nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin ageze mu Rwanda aho aje kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma biri mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Kuri wa kane tariki 23 Kamena 2022 Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yageze mu Rwanda anyuze ku mupaka wa Gatuna. Uruzinduko rwe rugamije kwitabira inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma biri mu muryango wa Commonwealth. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu tariki 22 Kamena 2022 u Rwanda rwasinye amasezerano azarufasha kubaka ubushobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa RFDA. Amakuru yacu tuyakomereje hanze y'u Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaje kugiye gutanga inkunga amafaranga angana na miliyoni 630 z'amadolari kugira ngo afashe ibihugu byugarijwe n'inzara iri guterwa n'ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine muri Kongo. Iryinyo rya nyakwigendera Patrice Lumumba wabaye minisitiri wa mbere wa Kongo ryashyikirijwe umuryango we. Ano kunyasoje mukomeze munongerwa na gahunda za radio Icyizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana.